Karbi Anglong at Timur lang namlo pulutan te. Ang British ahoda bangke kaupo sabi. Lapen 1951, 17 November, ito ang district ng Pidet na napunta kalason kaupo so wet teglong de. 23 June 1952, District Council so ang hab input dat ahoda ta laso kaupo sa bang elitong teglong de. Sita non pinyar ni ito git teglong bangke ko piluma pinangan especially itong kanutis na ya bangke ASDC movement hota pinangan atong kaupo sa dhega atong teglong wala son MOU kasi tok hota ki kroy kre atong pinangan do lapen university giwan hota kaupo sa atong do DRDA District Council long wangnan wanderi watong ta do lasi holay kadto kabe lason of course atong pan insai pakasi mono bagi ilitum ACEM Dr. Tuliram Romahang Kijapon a leadership lapen tim Karbi Anglong atum an pen papang thekpon pakanang ji puwa bangsi kado ko rata to mata ka chuni riduk lason bong pen isya bangke ulo solar project alam theputha solar project ladak kuson solar project nang binangko langdam etlo pulutang te la bangke piloma isya bangke Nagaland NSCN atumta map nang le tong theklong tai ne to pinya bangka map pan be Nagaland atu pang lo pontang a map la dandu na bangke western part of Naga country pusipula to swadaka lapen na swad di ma bangke penangan adalah la tunge Naga phan longle jorla la ay promanta neli to malong du lapen tang Naga minister do no tiar jelian kuri bine penangan adange the nam derlo Karbi atu ma dheka chong tat do na bangta apran kidam ta dulu chong dat ton pen la so putha putha local to si detail si ni nang itum dam loklo te adulong e lata la si la antan ta kalena adho te illegal encroachment te nang la phire ni so to la si la da men nang ka oppose do na ba nang iklang flot ke kumai me agent ma pima po ba ke ni tum kiri tar ni vek ni athe la son ka oppose atum isia bangke JI Kathara group atau ke purai lino teglong lok lo lapen IPP Rajan Timung atau tala tu apa itu teglong Philippines tala tu da ladak news ke teglong apa ke IDB headquarter Asian Development Bank atau funded kuri long le ladak pula tu Philippines ke dam tai le tu news along teglong lapen UNO along isi do pilomnya IPRI Indigenous Peoples Right International pualong UNO pualong tadam per sila tu bangke dake along le kithi tap council asor kiklem tap kiduk kila karong le kithi pusila tum puda la sila tu kan komai me tangka maha kipajir pen si kipaklem pen si Karbi Anglong pahiruk bok ji pu bangke kithet kire Karbi Anglong arab tu tim Karbi Anglong gatun lagi kroyone Nasi jai kathaya pan itu apa tai tin APHLC jai kathaya pan party atau apa alang itu pan itu kai ke alang itu pan kapin rem ke lahelo alang tu masuk tu war ke puncak ci non thata ko itu thekam long le lo je ladake Napier grass wan lo pulo tamte kopi si ciplang jima Napier grass kopi lo ma pu dagel itu manong pirmai itu dagi meeting ta do elo আর বড় তামানো আলাংলে বাংকে পোটা লাপেন লিস্ট আবাং কাচিনি ইয়া ফান্তা কময়সা থেদু পোটা পেন লিস্ট কপিমা কাচিনি ইয়া পান লানা কময়সা কি থে পুলতাংতে Karbi Anglong rat afan ka paching tho dia fan la somni claim pot unji ma atwar tha pun thei ma thek the lasi mohong atu kilang dunun e ma titak kaching thur kilang dunun e asong atu angtan amuni tum se alang phan ke phandet ka kurilo la se dak il tum phan pa sik sak lo je kathara nung gomai me kan ja batung do Rajan Timung nung gomai me kan ja batung do ili tum revek nai la tum behind komalo ka ja la tum behind kopilo kido la dak je kar biara phan ke pas sung dia phan la tum kai ke ka kham ke MOS se chitok ta tum bangke kham ke si preservation of hundred tum hanake pi pota ta tum kham ke
solar project bita kamke, hola Sonic school bita kamke, flyover bita kamke, kopilo la tum ikle ni komane agent kalimala, nili tum ke lake agent lo, isi dreaded agent bas la tum hange kamdo, la so putha ke tum kiri tar vivek nahi, kusi nil tum ke katuk kawe tum kamun thi do, la si nil tum puyum manganon het non dak pini ni lepo. Abang ke ingin ki purti apan adani apan ki pi tang hopu hai alam tu delegation ki wa lahai chini ne pin pulo tang te lahai pangbo khap deri pesara ne warning ki de to non dadam ne piar grass alam ta dai litum clear kali lang ma din non ta itum no chi to ka velang itum MOU chi to ka velang la tum pe muthe rat tum phai tum son claim lo pulo tum te kopi si to phan ale doi ma ave ma ko chingwai la si katuk ka be chingwai sa lo to phan ale doji Ale ko pipilo, muhe dil tum spokesperson aga lai chaning lai benangan brief lo. Ale, ini to phan ale doma avema ko. La pendai litum kan non anta chini ne puse litum dikla matum do ke. Napier grass ale ko pilo pu neli tum da sa chiri ki thom piclam do. Sita ko pisi use ma pa chini ne da yo signal tum ale do da lota. Mon bang ke litum CM sa initiative campaign la so napier grass salam the putak lo de alap do po jela dak Piloma riso ejang tong pan isi economic isi upgradation ki claim dia pan lada unpo palangli kachingwa idun pen bang along pondat dia potakat biang long wan dara pot latsa ke hindo ke thek long atong pan leili tum pinrem le de ma mano penrem la la so puthak sino la dang ne tum ba ke pingi la tum da tum apatai isi bat alam batai pharo ni yeme isi bat alam si batai pharo a kalar piar la to puthak Abu tak si ili tum ladak tinggi bagai nangli tu apa putar abang ke hang tunan koko. Lasi ladak tenangan ngacik roma tum do. Acting nang iklam tum do karya kai ini ni binong do. Bohem dalam ta thanang pati ho angtan kacing kacong tanda matu. Alam lang damlo prote tragedy pe. Ibe kri jang pro bala. Lahai alam. Lasi il tum ka alam li kapin khana teng pai il tum adhe ka kam ta claim lo hala dak chongdat damni po de tum chongdat dama alang li pen chingwa alang li nang pin khara teng pen puile tum ka bange thenglong lo mate hala so ko pilomai tum pilomal so tourist management hospitality course bang pharu so seli tum hang lo jai kathal tum thanam lo la ke am kitu no pang si a training lo po ma dhek no pakade sitha bang koi thong ka tum non appointment pielo dak kar bia so marathon non adhe ka tum ho utie long se do Sakuri long alo halada. Adhe ka tum ke non ko na ma Goa lo. Adhe ka tum ke ko ma ho Rajasthan lo. Ini tum chuhet dak training equipment council sor tourism department pen laso ini tum phan dak pen gari free pisi ho Guwahati an training padu training da free. La na da ko hala to ba galing nang so dum thana. Lasi chini ne pulo tang te nil tum ke puhi po bangke laso APSL se jai kathar a group atu non man ala tum tharwe ke thor adukan ingkir serap noi ingkir nang polo tum kali pulo tang te kar biara da phang ke pa manghu riso ejang to phan pa manghu non u ki mi to phan mislit ke puri so bang ala to ma ing tong serap nai lasi nil tum da ili tum along somja Dr. Tuliram Romhang Kumat lo kalau pandai itu ke Cini pakai nai lah Cini ni tum si aja ada delegation kiwan mati Cini pakai nang po lah so leadership malo kopi lo iklan lah so putak Cini ni pasti lah tum ke kita ke pangkok tum kap lo lah itu lah si bangan hai tum po bangke lagi rascal mindset lo lagi chapri thinking capture mentality lah so na tu bangke kipu bangke fikir ya tum ke lah tum ke wisdom awe lah tum lo Wisdom do pulote mithanga khai kire ye phan district